Abonge wanza ni watukufu tangweni ezimamuzo zine ewahandanide ujozo hamba ewabilie macho ya huhurai ewararu elisani kenjema abonge wanende ohezangene oboshea ngamjo nipata makara nzima heka malaanda izijo janziro ngamjo zifasiri bao sikwa lewo unutusi kuoza nzi hanzaribu ukala dhima mwanashe tabafundi la dhima zisabu zo udanganyi ani mwelo sheyoni leje leo la heza hamba leo beshwanga mwanawe mapicha eni abanakanio ho hakika tilawa ni jeneleze au ni mte akili emdahui haraya nande shejwai mshonao ho panda monommeni hanyu abonge tsono kaya kerina ndise esujebo kao ishayinshi harimwa emabangwe ya Facebook nde message wakao iroha asina muda waza baada ya hukumlwa ni procureur ukaya ula msomo wa intelligence artificielle do wabirabala izwe jamanda ami kartu zijua sando sashio rizire mndu shaminga mjosulinye pwe usoni mabandi za marangi ya wakawe namna wanzo reagise awankili hadisi hama de bana lampo na mshumaha wongono hama yo fierte au wo fahari yo furaha ikawa de jeshi liremana manangu ajawe moja kwa tujua mimi yepwe handani yenu kabla al-khatar kamjizi wando ngonde msijwa mwiso kaya jwa mondoti mjizi anweka leo bo mwana adamu jawa kandami majeshi yao na fumana nondo hata yabo kawa jo fumana mara yake kwa fundo yo akili titi elewa iyo yo akili ntinti hakuyu eka hujahamba boranya ngawe tayari hujojibiwa ekale jeshi la komori lungu hangaliwa nao abo ngawe na akili ntinti haukahama ngawombana mama haho hakujazalwa haukabo kutina mbadarasa ya hukile mengu wairenga mfano baba yademane kao ena mndu ya jisoma yeto jikababwa waye shaye ko mumndu etso tenda jangamiza waye ena mndu ya jisoma rongoyo eza kile mengu ekakuye jusema to wangalia awala wakanda bingwa ondabi esi babwindrini wajozire mfano hanyu wazombadu wazitijiri awowe mkababwa ngotojo jikababwa wawe mana ngotojo jiuma wawe abongele ozira de hama furaha nusu ya wandu wachida iyo kaondo warani yao odo wandu watsojanze nsinu kenje mashaba nsirlo hunu sima gomwehe sima gombe msiru ya deme ya wolewa sima gombe ya mahu ya deme msiru nsini wanu si wandu ratsola dhimu kerila wahunu zankilizaho wandu wao zineneba shade zembi wanzweke banu waona akilizoro nesema soyobira leo handani ngamjore ngamfan sanjie aramadeba yokaya ekweliyo la komanda ekweliyo la tindaye izo ntuzi juu haukaba fumbula misomo ya informatiki izo ntuzi juu izo tsamferi njo parozinji
garla nao iyo tsamferi njo parozi njiye deba yo kari fulani ngwangano na fulani izo kazi jani husu shezo na nzoni jiye doka henna ran ya usuhete ukaya bonge bidoba fanyishie conflit baina hele jaishi waremana rondo halafu wewe ngo na mabo yo plaisir pour toi abo we mjinga parce que abo kutina ndongo uzijuwao abo kutina ndongo uzijuwao hata mankilao amjoni kamfan emimi eske ye conflit mathalan engeye do kakweli manana bawe hali procureur hasara mbio kazoti kweli bon miti mongona mwajo kashila fanya jitahidi wajue kazo kweli au zoti kweli hapo tina ka ujonjaro wa masala mandio lewa masala msohi matriza tarajuhanje sha gamonzo ne clearisi mdukaya raia kadoka na furaha eka dhamana wajeshi na dhamana jaishi wanzo wanje fitina au kawa o shetani hanza ke karibu nao au kakaba na wandu wafisidisha onsi hau haraka amandu wazingara zombweza mndo hama mndu dingo koma zombwezo rahitwa uo shetani ukakaribu na nguwa ye waye de tingo usaze roho za ho wandu wao watirala na hitu sha shetani mkaribu na henna bandu wale shombosha mndo haku abonge handani dokai woi tijaishi leo jambwa leo boranya hemingu dailiyoze hakizaha mathalani ijambwa leo bon abonga mina furaha paskwega mina mwana jaishi toi ngondo ya adai ze hakiza hangu shawo ijaishi na jaishi ateshiwa ni sawo mathalane kazo kwela uzonda shawo ijaishi na jaishi kangu ajibwa nao simbano ngo ya husura ya hata kodo amandi yo andunja msiri no Mwenyezi Mungu izimiha kullama awqadu naran lilharbi atfaha Allah andunja msirini wa hale manza ekasorodana soroda ngwanzo wajibane andunja msirini wa hale manza Mwenyezi Mungu azimele fitina hilo Henry aizongizo zoambiwa au ngizo mduraraze macho yoneza ajiri hula na hula emma jirani wansi waoje obo babuha masoroda maili wajibana ao harimwensi ya Sudan aran yeye Henry yenao aran ya honrani ndazi raiya imeshaya yanga miziu raiya hadungo dukani haheze malizahi zirengu raiya ejumalahe lilalani majaishi oron wasawa dunga wafahari mwaze dezeri zone magari yao wafanyura wanga milayi iyo tinkodo ya husura ya hata ya dhuri hade raiya wengo wafikiru kali jeshi la Komori lijojwa hunguha mathalani halafu baada ya bolungu hengo wafuma nao ewajo kafumana dahu ojo kautana dahu bitwode majuba hatu wanjawaru jani bwenzima wabadawaru mwenyumbe wa huwa uferangu baada abo wangaleshi losho hula wakensa mwenye bawe ndio hashende batai ofikira ojo kada wado bwana landahu ojo kabakisha kandani na faju na tidawi asunzu abo moro ni hoka mili oto ndio hashende bata ngoto tolonda ni hao uremwa mzinga ufe enyumba we rendwaka ya ubwandalia ya jeshi na jeshi wafumani abo yu akilititi ukaleo jeshi na jeshi ariwanga ngebidori tsote hata waremana izo weka waneshi kozo ndine katside nkunu yu akilititi banu Burkina Faso ngabwe mila chaore wi chauraka udaizi hakawana ya tahenzia ya udailie mwana Burkina Faso alors hawasuili bazima ne ushangirizi wa himaranya shaleo anferi mathalani za jeshi na jaishi za tu concerne mbando ngo ya usaidia raia za tu concerne mbando ngo yokabone mzima nguda ile raia kera yangu dhulmishiu shaleo mathalani ngejo mkinishia problematiki za entre eux eizo wewe ngo fikiri
ngozo bele dua wa maana au ngo nama bo opportunité badikoli udailia ranya no udailia ranya bojo kele wabo yondo goza kamili ara mnafanya direct honjilo wandu kamili ngone soka deja yabo evolution ahembwa na hobo bomruji hadoka inu mbwana inu haho eba no evolution wewe wono yabo indi aneba faida uyundo ya mara yajo kahunda wendi awemba ndongo rijoka uyunda wendi neka jeshi na jeshi eba no emzima huingari ya fikira wazo yoda ilia baija kele go mombelondo shit awindi asibo watukufu ensuzare mambeni rangu bonguha marebeli yanja mbeni banu angensu yorika rizalwa rikana akili kajojo njahun wala sisi karjajoka abaha nyezi mgwari bazi akili halafuri kubali bake marebeli yongu ariyafanya madosuku ariyajabana lembeni banu abo ya jofa hun shari joli la hun ritojo wa wasis wedaba ngojo hunu jo bande hunu homolo ngojo nsuwa marepela wanja huneza jiri hunu ojo hame bafano ngabi ze bal perdu majivani ho mabinda ko majivani ho yakili titi aran ya hindi yene kofli ya jeshi na jeshi na abotio rania gujwa perde le maluka hahe maliza hahe malaho hahe wasango afao ilobangano la jeshi na jeshi ngele uishe mndari mndu dhamana rabo yo akila tabala hakanti hashiri hata embanongo yamfurahisha alivokali yamba fulani na fulani ngwa jangana eyo rogondeni hafilisha rai ka fulani eyo rogondeni hafilisha bai jambo utafura huko mtsona mduka deja halemewa deja esprit halemewa nizo ya jwanza zimkinishia alors hafikiri hata katu parse meilleure solution mndware de hamjufumo alwa nao mndware de hamjufumo sino banu wakati si uzamba banu keti muhimu rido kubaliana fikira yo wajojo difa fikira ya hao ndifa fikira hangu wi shabanu ujinga yoti fikira yoketu bidiwa mbe indio ndefandewa ujinga yoti fikira hauka ujinga de kinyume ya hizo rambao awangeleo wewe ngojo kamnelezaje budhamani wambale wewe objective yako objective yao leo wihime udailie wanansi wihime ngwa atakutujua zijo dhuro wanansi kutujua zijo dhuro na raia kutujua mbabana lazima mndu asubiri no banu yabidi mndu adai neheli yabidi ni wane neheli yatsubidi ni wane abanu bidi ndreme abanu keja bidi ndru abanu bidi ni fanyole mevu abanu bidi na bensu shinda abanu bidi ni biyaze abanu bidi ni lejeze abanu bidi njila dhalilishe noni hundazunanza zopi akazina hata mrubi ubimombano ngwarumaza ngoizo shamwe tsimbiri waru mimi wanu usubuta Facebook unuhanda usubuti wo kamide msubuti iba nyongera ndugondi ekanga we mahala ngawena kilometre zinjine ensi yaho kanti ngwe osubuti deka uja alafu joni shindi ufanya mbano ngona tujo shida nifanye nileo kabo kole msubuti shaiba nwe kakakaka alafu mdo hadao wanashe wanyu wela pizema banahe mabani hanyu hahanza mwene sokariba nyide mwarenga zerezo sosio zinomateka haukanyide wandu mfanye maandamano aremwa zerezo sosio afe maandamano hao amandamano hao yao yaje kwa hiyo afanywa hunu bafumru yao yao ngawina ndogwendi yajoke maandamano afanywa hunu no wakomorwa lo hunu bafumru wengo joka poro hundu ndazi maandamano ya Ufaransa ojo ka hundu ndazi maandamano ya Ufaransa si maandamano na rogo alo rengo wakati wao bwana imano kwa tamimi raia dhamana ani ne parsa raia jeune ja shababi jeune ulo harima deba actuellement za udo shindano kasa mbiye mwema mama duye mwema kanto mona jaungwa mweze nongo jao mitso hangwa atitila haula wala quwwata illa billah henry dhamana mandawe
ebanu wewe ngo hensu kasambi mula opirizo ajarda ke president waho kiasuli yaba tichao ebanu sambige joka hisandi buka hasawabire zawo zibiri eza anyunga joka ujandi nyima mlona ze master leo na ze doktora leo mlona maha mengo mine na maha mengo miraru na miraru ha yabo nyinga mjoka paro voto amjoka paro da election de konro baba pia wafu halafu isha mru ha Facebook wala mru na masteri asubuta Facebook banu ede baloni yongu shindano na mru wa mamadu gushira na mru wa azali uka emwe masambi wala sambika jafenja wala samba mamadu de ja sute bendi na ba mru na masteri kia sawa utohe expose enamna wewe utofanyaza fikira zao kaurengeza amana rado mjwanira nzidaba hama uduma joka makandida hiba nuso labangano ndi wala la mabangano mru kiasahanyu ala kamnyazimu no banu mkasoma mrende wababanyu wamtani likoni wamsomesa ni hemba wakautu msoma tanganya mastera ndini wababanyu aridi wajado kama president halafu abanga rudo 2029 ijambo mathalani ngabojoka henda bwaro avoti ekamwa abenze alafuike wakati wewe shababi wa mahame ngo mirarulo na doktora zabio za hosambala o pirizwa jake raisi wa hao mathalani ebanu wao kwa juba mbanu karimzani wao kwa zaya kwa jamba bana bahani hale kiasatu ngasi o karikema kochi wa hani shale ushe shababi nge banu ngubia zizo baba lo baba makandida kiasuli yaba baba makandida ha yaboje onrobe makandida kiasiri lwabanga nyodo shindana wanrobe makandida yewe kamkarata dole pasemuri zahani baba nunyide mwatokubali mashangiru wanrobe wao shaenge mkubali mwabio kangari aritabazole burukoteli babanga nyoka mdora mbiyezi kirone zokiri chaka mtsina akilizorenga vama nabaha leo yabo nganga sandu akamnyazimu asandu ndi wena mabanga anyola ola nambaga na mafiti ekiasimlu yabanga nyodwanga na handro ababa ma presida ndro ma presida na ndro ma ministry na ndro baba wa leo umrulo na doktora umrulo na master umrulo na leo ekiasiwa liyaba toujours nga onsini mweze mwe maharo yaho wanro baba wao eba nuongo joka vziyandi wo joka vziyandi mrulo na mahamengo mirandaru na miraru na mahamengo mfukare na mahamengo minani ala kulli hali wongu ko dhamana waho eba nuwewe ngo joka hazindi doktora yaho ngo joka exploitar mwenzi yaho ndi omsomo waho ngo joka exploitar mwenzi yaho ngo joka fence yaho ndi deka hundu mahamengo minani mahamengo mirandaru daba tu ajohubule rais yule zembwana mwabidi mzifanya waze parti politiki kwezi parti politiki ilo na malidera ndo baba waodo wanzo wafotwale wake maprezidano kiasimlio mazaba halafu mwatsimbili de shababi ulonda urengezo nti shababi hajokana mndu hazi hadomone sabu arwari yao kamndu kazo mndu bala mndu birabala utsanganyiza no msomo haho udorenga nembabize experience zaho wandu wao werumia na ule pumura izode zambishi hao ala kulli hal shale ndizo mja mkubali mtulu haruma problemu hata anga wadu haruma dizo mkubali awe mapolitisa haruma ze parti zinje za hanyu yo parti nzima na ishuhudia yeindo ahule pumura hayo Mwenyezi Mungu yasulisha o mahalani yabo oso ranao na de parti ya ushi Mwenyezi Mungu jo ilatiza fikira ntiti na fikirambi olewa abongenga mona partiza sana za saya shaye parti mimi ani yabo yo ndio mimi najua nao ze fikra za hao pacifiquement ni howo wafaliki do wanafikira hafikira
kango no kaya dhamanahe mahakama ikango no kaya dhamanahe mahakama yefikira ya hahe heli atamka nayo yoti mpaka uje banudo mpula magozi ngebido umsomese sharia abo mimi satsura mbuoka weye uje sharaha noi abo mjokene na mparseni ngamondo haruma mashindano ni vote utujua na boga buju shamwe hansuka election kabati logique namna ya uvoti wa Komori banu yo atetsongeza wonra baba wadi ngo voto abantu wasaka oswiri parce que saka maîtriser on wajuawe heli mweka uvoti wajuawe namna mweka voti leo yabo voilà gam confirmer wa kanga bona ribarikisha Komori ngabona parti ne parti ushi leo alors abo hizo madhali mtukufu karadhi bo shababi leo ya akili yao urenze ema liderano wa baba wa mkubalenu kaba wakema kochi ya hanyu harumaza parti politiki za hanyu wadomo nesane heli mrea kufanya mtanganyano msomo mlo nuone esperance za hao mwasuili leo wamshangirieni shali ongo kona doktora alafu ikeleo dizongo sindi homru mrumbaye wa mahamengo minanara a development wasa he develop hela mrulo na mahamengo minanara mwensinu mitransu zamba wasa hono development hensi shahina mru ya zalwa 1900 huja ze 1980 1980 nduzu walewa huja hu 90 huja wo normalement toujours osikurako jarambu hawa heju shawaru wazala ze 1960 1900 wawensi ya Komori harumwa hao iyo develope ha tola uzokensi harumwa mrumbaba umuzi sezo ya eshata mpaka leo yaja ya uhunra wewe wazalwa jana wojo munra wo hakazazinji ani hono mendeleo soni menji mrumbaba u basi iyo de maneno mbanu kaya ala kulli hali ikale omdovoti wandu waheza ma mkubaliana mdovota ndo waheza ma sino ikawa baba wahara na mtsambaza partizo kwenye mazababi nyinde mdowe nji mwende harima election huyo nyama wengo fikiri mrumbaba ya zalwa mrumbaba ya enshi zama ya kauna majia marindi nwazima na mitazi wevaya wonelewa usamoroni garila kama stajabu radio ya kama stajabu ema lujao pia hazibiri pia hajabange wa selfie babango ne mwana holo mangara ma telefoni video onguli ndo ngondi ko bande kinyumensi ni tsola uhemojo huyi waleo owaritenda abantu wakahona mabiho ya mvyo ya shikomori ya kansi balanoju si abazo ndizo tabiri ruloni zora nzori fikiri nsinuke na piho la mvi yabo kamchono ka deja abano watendeo nwezo wakaanza one waono sinde rabazizia leo sisi dera dhulumishiha leo abonge ala kula hala nadeba mala kwa jaladhi abonge minga mjio kai aferi za swabilhania neze zenongozi sirkileo batibano karzamba ondo zihakikishiwa ne mahakama tambando ekale wewe ngonoka wengo mitiji informatiki aneta bude kaba we kuiji nongo anzo sekiri minsi na kushidana nongo nsuzi juu mahakama wabazilandrabu olamrambo intelligence artificielle abangedo kana mbuka beshwa mimi mathalani zedo antazikie kweli au beshwa mathalani zo kweli shara hii ya yoti opportunity ya hao ekadhamana wa jeshi na dhamana jeshi ngo harama konfli halafu josuhete waremana yongo tojiparla omrohun duniani ubis zotinyam karjaza lo makatiza kawjiri mbeni ban shao warambia karjaza lo wakatiza kawjiri mbeni ban shao wareleza lizorambiwa sitara sitara hata kasina maana hata homrusedia konfli ya jeshi na jeshi
utijaishi nga mrejezondro wanu utijaishi ya hima deilera ya mathalan chezo deba za mbali mbali alor wafikiri ngo ajoka uremana watalenda doma laho ni hanyu maluka ya menyewa woye parte ya woyi wende wanje maluka loyi mu waleze takazilo ya ofika ajoka lendi ko jeshi ngo wana abone ndushoka bamba yabo shosha hao ena mjini wa jonji ena ndo ajoka hanza wale shosha hao ufanye mzaha upasula shahitwa hamzinga zoti ye kasina tabamana yona mtsodi waza baizo kasina hatambamana wala ila actuality ya kamil hono mdule wari balola mdu dhamana wanzole wari mauda jake na dhamanari mwensi ngona mabala ila furaha tari bala ngure ibala rundu ngondi zeno ngondi ngore ibala rundu ngondi bo hokale ojuliza ngo zaji sham go parso mdu kufanya mabala zeno ngo wakomori wa benefits embarongo bala hela zele zao hamabala ri benefits embarongo emba heri benefits embarongo ndi bato baro hamba tabu ndinaro maza tabu wa mara yazo na wabo evokali yaro hije keyo mba go furaha ngondi mru amba we mru opoza basabuzi ya kazi ngo za kamilizo fresh rongo ujwa okezo harmole mengu kamilizo ajal jeshi na jeshi wetina na fitina ta waremana watadizo asu daraja zokale wa wadisebizinga anyajinga nusu yaho wanadamu wadi ngorongo habari za conflict za mizinga zinu anyajinga wallahi billah tu shetani ya josubia manabo ya mjoka hanzali subi vala mjobangu wa jimbe swali hazo ni sabano wakatahe shukatera ya hema shukatera wakati wa reisi wa ino wakati wa ndobi no wakati wa lava yema binda ya rondolo umunu kajakane dadi elewa kajakane dadi abonge sirundo shabahari za la mumijini hunu hodi hoza kaujiria ramba ze tarehe hizo abokartuja le urunde mndu ritsojwa ya ranzensu yaza la katujwa girna dilo dihaje au ranzensu yaza la katujwa bindukiyo yo dihaje alafu je kele ongo jonekeze hedi mre heli ya mzinga we kafanya hazi wabonrabu elewa ngorambio angamramba onra abagedo kaya ganzao mdojua ze faida za heraiya uzibirilie shale ubanzingonzo kenu inabiye inu faida ndine raiya he hundu ata ulohama ngwa urini kofuraha rundo wendi tole puha sukari puha emesha sihi yuko tibarogo shabodo kango na mabo hao ribala wishelewa ayu madamu reisa pa shange mwadika izo mimi ti benefits mbaro ngondini yabo parce que ba nuzotohelewa eresonima yaho wananyasi wanajine yonzima kamtsone heli warifumao iba wenga we manga ngone wede hunjulizo yafuma komori wewe ani wede hunjulizo ani nsoka maandamano mine mrofuma afungwa we manga wede ujodo na biyoka ya kutsonoka fulana fumwa yabo nge yafuma abankilo juma yorishi unabe ankilio juma yorishi kutina mwamilo hali hiyo nyukakayo le jabwela dunga yabo ena mfeyo ye soboka ondrika odo ize nyongo zaongi badala ana jisi on ngabona jisar mwa omoni mweze zitwa zao badala ho wewe na jisi shetsi na jisi kaka badala ho wewe arabo lo jabula kamilani kamruba mrama biyoka yahe ya solution anamfeyo kandasi aribale lande ya mwiso aribala generve hatane zijuro komori hanami na kaho madamano na weibo yafumwa yatapala o ya hafada mwitirao aribala ngujan somese enamna mreka ukamsubu bado kamjatu hamo wala kamnyezi Mungu wanga mdisao mimi ngwatoke tudo somesoka yanu we ukanda wenga we manga dawule pomuro hao ya wendi zongo rawo hataru udo shapa namna hamamri akanko donata ya wane ya handani ya wane ya vile ya wane ya raru halafu zondaro avuku ujwarambi yo kaeshuja kurati da pomura baka mjami lo ne ya ramia Mnyezi Mungu ya ambarike na morilo na moyo
kamnaka ushida mje mdora mboka donda nduwe rama hiyo no rajisa za hanyo kele ngwari warishagaza mshagazomba ngwatso rumba ritifesi wa hanju mekarjafu ewo fanya abongedo kaya karadhi rido shida na fikira hafikira ekale ongo no ka SGG haja na fikira mkinyume ne sharia yabojawe sharia haba nurelezena mna sharia ridojo kabala SGG bala haro sharia hanzondo jo sharia odoraba sharia shami mizo mina haja nizo ndahube ka ujabano na bioka mazazale de Maroc bage mwadi eyo mina haja ndawe ka ujora bioka ya ministre de l'intérieur Armand Wadende France ezo nabe arrangement ya saranje hano gondi e maisha ya si baro gondi arba maisha halafu wono mru hajaba rizo ndukari balazira ndogoza kamili wono ibani ngo fikiri chashi emba plan wefanya inri bahije keleo hurambia au fanya fikira mjuma za fikira zitwaliliwao nizo zifikiriliwao jekele ungo ribazizo kodo yoke do wana kakili kodo yoke do wana kakili zoro sojoka paro zikubali sino mndu na sojana mbie ya enterendi eka hurenge 1h kuchango tsorambia mndu asirika lulo mwade gorambio mndu wala aswani mshipa hula pashia olari wala hizo raya zongara za rajora yaro manogendi haru manogendi yo besho hatso jatanga nabe banogo ijo yabo babili manogendi nabi kisina tamana banu inu parti politiki ilo naezi ngawe na parti politiki ulange na parti politiki halafu heli ufanyoe hadisi ngawe hamabwe parti politiki woye ifabwe tambalia hija kele ongora mboka hiyo kitina tabamana zote sujata zulona tamana halafu longo nama mdo hafili hata ibanu ngamazori rifanya amazori kienda wange miminga mreje yukaya raia kadomba dua dhamana wajaishi na dhamana wajaishi waremana mahama ya henna tabu jokara yangwe wono yoke na paroha ranji bali gejo ha ampire zenongo vanu haruma henna nsi abo majaishi wakawe hela hezero hozahao wongwa wokwaze nsuli ezombozile wadozidisa ja Allah afudangu sedi Muhammad kwezi yawe zilo mngongwa maraba kwezi fundangu sedi Muhammad abokawu he yabo masiku bano babo mwezi wala do wa 18 wono awange wanzani watukufu yokeka arrangement eka jeshi na jaishi waremana wallahi shetani ntu yajo engendo wasubia morti nzima 70 kila ya kijeshi yabo wajoka waremana abo di samoroni watojo timbi hanyamawe abatojo timbi hanyamawe alafu hizo mtoelewa banane nsungazi jabana wajojiri konfli ya kijeshi waremana ngabo ziswazili zijorita wabana embabe yabaki arimwe ziswazili yonga zijorengwa kamna ujua zirengwa sanda hivi kamna ujua zirengwa sanda hivi ezisiwa hizo shaswa shanzwani shilangi shebili juu yonga nzo mdojua seshwa shamali kadhalika shilangi shebili juu yonga nzo mdojua angaba ndu wengi wasaka uswazenyi wengwe nembeberu babizazi siwazila zenzazo halafu ena nsuba jojiri konfli hamande yim ijiri monsi juban jaw jiri monsi juban gaga zisiwa hizo kazina paro kaza shikomo renga mjomba timwambia iyo konflika onga ni mwambioni
yonga bandu wakansi wakweze nsuli ngazi jabanu ejeshi liremana ngazi jabanu ndondo ngazi jabanu hudanganyihe huke hama mizeri makaburi wojoona shemwali na nzuani wetsuri ndazi siwaza shifaransa iyo mdala hadha mda wotsobwe matsono benya changa rifikirilwa na ndosha shi cha ziswazazo yangizo zibilili juyu akamtweleo okaziyo ezisiwazila zilangizo na ndu wasawa ivaze roho okwati muhimu aparo kwati muhimu avubula insinurandi wa utayari wake kote mbeberu yaliyo harimwe swazila zozile mwendire ero ijofanyishi hangazi jama mwendire ero ijofanyishi hangazi jama ijofanyishi politiki ijokanziro bukawe siasa hii kamna himetrizi abwe izoda muranzido wakati uzoda musingojo teatabani so kama morti nzima 70 uonge utsolanse wa moroni mjini tsomoka yo nyamawi utsojo tsibiha nyamawi ingeba ndo jiri konflezo mbozila zidanganyihe mbozilo kandani hula zidanganyihe bala jeshi ngware manao tsohambiyo kai ya kabati mre ajo fikiri siasa leo kabamba havoti majitso ajo jile mwana mkomodo nge konflamandi yondo huja ndo autoporonensi konflamandi ndo autoporonensi Henry shetani ya ukalantiza henna mwanajeshi ya sashobosha mro edo mtsabuso wengwe disa tsamoka Mungu waye de kudra Mwenyezi Mungu uyo shahenna babandu balo jaishi na jaishi shetani ngo babandu ya haukagujo kazi mweza mro zila zo humsaidia hakuya harumofisi di sharuma ebanu Adam harumofisi di shemwana Adam ujokezo mweza mro zila zo haraka lipi hurende hamazamu Sudani urende hamazamu amfiyo zitambaziwa universite zitambaziwa mala hoya jomolwa yawe mara ya wafaharu maze dezerizo twanza watapale wenza warumatizin rajine yiho mabinda uo generali na generali tu iso zinhusumira yanda raya hangamia ongenga bandu kawo kangwa rongo wao anyo kwa fikiri mbando ngoyo yahe hatwa banu mrujo kaharuma hatwa rebeli asima opoza waheza fikira mbizi jirio monsi ngabwe fikira inu ya haja basi ye fikira inu ya haja angiona hasara zinji hane kiasi yahe opposition uliyo baina ya hatu neze fikira nziro zifanyishi hao awabandu retrograde nguna nzaza ngozi zitijiri jeshi litsinguheli chibwana babo ya problem yotifasiro kayabo abo gawe serikali afu mwansu kaye na mrudi ngorongo hali nyihu mabezo manzao ababange mfasala uo bwa komori mdomba Mwenyezi Mungu basi sikarna hadala siwa mahame au kenso wanro zajiri wa jahunu amahame hunu karna usufa bora imakokwatu warambe zajiri wajombatu warambe zajiri warambia neza honda abo sikaraka usufa bora sirazala nyumeni rauneza nyumeni karnaka usufa bora wademna dega wansumbili tunda runsunne funjeni one mrule hata ya tuparo ndare mwabala krimojeni arwade jwale wadu nsomeswa shujahu mjodo buhando jinese daraja saha shayo ngabo kosi karna paro yo rumbisha shatisi tsawo kamgwa rimfamfuzo jidafi usoni mumranzo ari dharau archingocho mrumilaze mvuyu abongea mtujando bejo kaudoba zizo abantu si hamisize habari na kausa babanu Mwenyezi Mungu jo sa amani hena rojo kanze kai reka omba ekazonrabo aborijomba Mwenyezi Mungu ikezonrabo amadali procureur ya Zamba ekayunro kazo ko Mwenyezi Mungu nazimele fitina ilo litihe msuhujuyu
baran ya dejo dhulumishiha kabisa kabisa. Abo ya dhulumishiha ndasi wawa sawoneza hao ongo lidono kondino juma ya wao wakwa sulinda rongo juma ya bwandu baba wao wa bianze vokalizo ongo lidono kondi jo dhulumishiha nde yazalo aba haya nzoyo ne dunia yanzoyo ne namne dunia ikao kaya yanzoyo ne hela ndo anshio yanzoyo jefa nyamba nongo maulu sijao oge karna tankuni zihoni risede fitina mandilo wandu ikao deja wasa wafanyeza hangu alidono kondina ba ko wasa woneza hao wazaya wawaha waundu waenshio eongo alidono kondi ongo na mahamengo fukara na mahamengo minane na mahamengo mirandaruna shay'u ya haju wasa watimize dhamana zao shika hizo zendo jiri abo generation zinji abo baki zinji zangamia abo master zinji zangamia abo lisa zinji zangamia sukizo na manende jusema tsoangale Sudani ngeuje unjibu jusema tsoangale Sudani bazila kazi jahusura deba ya jeshi na jeshi zera yehindi era yabo mnaduka hao uzo yehindi engwa warengwa maluka ya hao zungu zao ziliwa zemali zao ziliwa waralwa hitwa ngono wazubilo malahoni hao ula jeshi na jeshi wa wanao uzo kazi jaka za kusuranya mara ya wanga mizwa pia embafe de luya bwende abongeti kaza yabo nambeze habari za lampo na mshumaha bwana mmono bana anzani watukufu anteze sheri harimwa wana mirongozi ya wafa shamjo telena ndisi bwana woyinga sina kadiri ya mahamila wa mahamiraru nchoshele yandro dingoni momo harili younu simjuliaru mwela pitali ya mbeni homsirin dobanu namju homjula yabo mi timjua tanjaparo musha oye homsirini honjaparo musha na nogo za siasa paro musha karjaka na deba za siasa hani ekaka nizo sha zo karjaka njaka julana naye hali ajahenzahe wadoka babiza salamu jati mundungi harmasire sosio bon zeresonmeza hae yanza onesama yemsubutinge tayarawane banga mwanao ngabo video ya paro samoroni wabango ndo afanye maandamano dayala wala watuhenda wanu fundi soma di bwana watuhenda baada yabo woi monole fotolo pala hunu hakana en direct bala watingo sindi hawe hezo volo na ye onesokari balede msubutari bale mana na ye tuambaba lange msubutari andu ngwa wahari na ye tsoro shandel ye heziwa ataichesha bweshinu shashi jusa jambo ashireme mndu awashibe he jambo akasjarema mndu shatu juru ye ujirezone namna yokange viola walewa bon in serikali zazon mazahe serikali ngwaru wao bausunga stayari riwa abasi yewa yende helikao ye ujirezone abonge harangem ne tsowo ngamta tsanuka ye shuja namjoka kaja porofanya frontuma ya baba han zenongora zienshi nguya kaanza rivukera vuka na nyanyasi wanji wa dhuriha kajenshi zenongora zienshi ama hutujuru zerezone mazahahe ya ujirezone sawa na nema fundi wahe hamadobi hamafahariwe koni ede heli ya kabjirezone ta juzibanu si parisa hapi biliem na mrongozi oka mimi Muhammadi imnafiki na korompe wane neserse yo de heli boka hapi bilieza ndongoyo bahabarije namna kao jirezone yene omwenje wala mpona mshumaha nsujeleze hali hiyo bon aboka nsi viola harma makalima ya ujaja
dimano kayabo yaswili abo miti mrunda kwa mwanao konflizo zijazi tambaliato ambao poza waremana hata ola leongu tsohea hada ola hada ola babo wanzo wa wane wardiwa wane na serikali wo mshlono goraka kujwa kallo josi shaye waneza mzinga manyenri rane jamja kama mloho mindu emroi azala narmo mji wa muhoro enamna naambiwa Suriana badabo uro unu ye harumemba bizamatumo awe maesha harumu mji wa Ive kwa umitudo fikiru kawe halo la Ive kabla idrekta nibilini ifanye jana ya hebwa na huo shati tundu Henry nijuwe au ka Ive omji wenza baraka inji auka waka ujawaze wa rizaya ritsongwari yenshimbeni harumwe janibu ya husheni hangu auka yaka ujawaze koko yaze koko hangu yonde fami Hamadi omjini bembeni abo minja joke bembeni nikirimranuzi sokai umumda hubi jomkinishani hosiu Henry hai yeti jonde bembe nuke kujuka mimbe mbenije kongo ni onongo ni shehedi ndongo wao anitsilingana no mahalani abonge mimi titundu tipara mjomba wangu mzima mengoni mwa jomba wangu o mjiwe bembe katsambano bembe no mjiwe nza baraka inji kabisa mji wa bili bado mji wa mbenari mwe mahaba ya hangu ya mji basi do mjiwe pembeni sahiha atijao sahiha ai do mjiwe pembeni auka ula mji wapo hakatsa mtsodeni ula wo huyankura juu baharwa mji wa Ive abonge tsira razema tsonjuwe auka mru jofanya subira izokoli handeya sha ekaja lole mwana mshwa hangu tirlitsu zisa ye mroi enamna homjin womndu ya jatumoni Ive shaka jalola Ive tijibwe mndu timamboka wena kweli haukaba omo watsingo hamba ina fusuka badibo mbudeka hunadaba badibo mbude hoka hunadaba Mnyezi mgwaje liya mjomba wangu wani konfirmu ka ola timahunu ulo hao muhoro abonge kwa hido mjwa muhoro mujo haifadhine sharisha mroi ekange na mbaheri ntinti mgwaje lewe hunde shami emiti jana mbendongoyo mana banu mime kihangu yonyangu amhao mweri mena sebanu ukasima fenya rikubali bazima nezanongo razia shipi sima fenya ewa mbiromwe habanu nyurale jaishi siulira abongera nziza nongwezo nganyinizo abonyi wandu wa serikali kotab si wandu wa serikali sha dahule pomuraba mitsa ndole tsama hadisa tahali ngamjukaya ngaotsini mweze amri za fahari wekoni yode mana wahadaliha wavunza o jamaa wangu nawe rajula na msiri nimbeno la pitani mimi titawenswa nibesha na vokali wandiswanza nelewe heli wele wao njaparo ujibu mitsodaza shahu jau hadalo Henry amina yakini ngamjuo ikau hadalo ni mrulo mango kaya kamsubuti ba amjodo sedi amdu tsodam sidori yaba mide mwananyu wa kweli kangwa na tabu tsonambia waho emaisha maziralo komori dizarali jana urumie ujo sindiza 2000 euro urumie awe grupu yahe wamega sina moto shababi hula rombe shambendu ya hila izoro na ndwenji wafanyilwaye mnadalo uo
no kajawele anro nandu waka Faransa waka hamba mwabesha umrari opoza ya dohula karjua namba nongo hasari. Naam. Awonge hende hadaliha wono hadaliha ukaya ndemi imi hasibabu ya hoa na ndongo watiti wao. Awonge hizo zapeli zinga zinsahoba mjoni samiba mduti ni paraba. Abonga mimi nsina makaudu menji imana minsuhura wewe nsuhura na we suleinji ya monongo jitoshonga sishukuria we akaya emba mjulano nawe na kahijua wede wakahimenya handani au kami hangu juyu ujamaa yawo utajiro hangu juyu abonge tijibawe akaya ukavunza jazi kavunza wende watende wavunza tijibwa kabisa we jazi akavunza akawende wevunza handani abonge mimi zo nhambia orounu mkini goishari mumjiwe bembe ihone jaiho min abwanga mimbeni wajalia sambando hamba we msubuti we kurile jaishi miulira kabastabu hamba sima fenya zahemi Muhammad mimikari jaishi miurale jaishi mikari jaishi miurale jaishi miurale jaishi shamikari jaishi abangenga mono amangono ama we msubuti kabisa kawe na mvuyu zo shida besebse beti salama wende wa kensi abangenga mono ama ngo saribilwa nayi ejo zingamanyi hande nyuho nganu hambiyo ngo hadalwa na narongo karu tulo subuti wa kujahanua dalilu nazo jule hani hote ngoni hu amumni konu shahidi ban imanara nzimi iminga mrole jaishi ye katsulira awebidi lazima mimike abo mndo amandu wondo mra amzambo banuka woijao lo suala la dakika woijao wallahi nsumra wallahi nsuhura we hata zahe hamba we kurile jaishi lo milira abona rifanye taratibu wolo daba wanzo ureza hoende onesokawe msubuti nondo onesokawe msubuti ula sedefi jabu warengale fotola hangu wanzi hayabo wambezo wakahanza wapiblie wamba mimru na hadaloni serse mimru jawu fanya jitahidi kabisa habarije nsure zone helu rezono wena fahari ala fahari ho hadaya emba ujama rika ujulana masulaha tabando ujulana msiri no lapitali yeso ujula pitali rika msiri no lapitali ndo banu rajulani bahinga nuhambiyo omani wotu suwoshea hemi hono mili emba umani shanga nuhambi bwe mashishondo wishie nimero yangu deyi gendo hambeza dunga nimero yangu 328 48 26 yonde WhatsApp au karimwe Facebook yangu to block Facebook yangu mimi to block Facebook yangu to block amonge bada we msubuti kabisa mide muhara nondo ngamndino hambo wena ndabu kuna uzifanya ngonza bobanu amina kinuka kuno zifanya ngorengo nimero yangu hii tonambi toluholi be tosubuti
Wolo msubuti wajo shindo wananeleja ishi wonlirao wewe wolo msubuti abo ibidi ndo hura tichau paskwe ngorozo kutsura zo ndrao amsubutaku bairenge nimero yangu hiyo wallah kautoli beshamba mesa letu jojibiwa itikebe mbeni au kebe mbeni ihomto joka hamami mbeni awe kurashinge joka inje ndondo beshodo mjini hanyumo horo okamo horo oka ulele malaba ulamji wa elimu ulamji Juliani hao wajuji wakati wa dabishi shewe tuli kamhonwe kati wa dabishi abangezo nuhambia ndenge nimero yangu hii tsoni paraka kutuba kisha muhoro gosojojo so wandani ujone banga mjwenda na utebeni nije mtsanga abo ojora lo hondo ha esa weda bo tulashonga ngwanzo utilashonga ngwanzo jangamize abongebo atulashonga ngwanzo ujangamize udo birawe tana zinduwa we fanyana no wa mafitino udore mwakozi dojwa wandu watembelea bami mabwe defindiyo ambawe msubuti tsorengeni meroha aute ya hahonu pa tunabo shiando ngamjozi fanya pwawe sabo apediyo amjohezando adoshia sengoza mishahaya unabemba banu John amjokete ben senabo serikalina tawabo serikalina tawe hadisiyo ekati haraje manywaho tutoposhoni serikalina tawe kama za mashtaka serikali shuhudie hadisino no olewa unjahari mweshe washahangu kuna bujushirenga jabanuka on mrudo hale manzo mbadua kakati na mvu minga mina mvu abo mnyezi mgasani kedua abo edua ndiyo ingeba ntika mleme vanawe tijonja msirini ndo mbadua olewa Mwenyezi Mungu yanisaidie sham jokaya mgwasani kaze mvuyu zo shindanute adabu no hambo kaza ngozi la kazamu abonge so nambia bomgwa jala amona magawe na mvu hatago jona msubuti eka hutona eka maswalewa no hutonru mamdu manantine tsomokatsu bloke Facebook wangu tonru mamba mndu anambiyo kaya arenda ive ona amjoroha hunusizwe halafu witweri amjobira zabatu amjondira ibembe alafa njenu rende ngoma pa dembili mitso usungusa ngoma pa dembili amjora shandelata baigo jod she emba jiri mobiro we taizi bihunwa biramba we na mfuzo wana na majeshi alafunga msubutana anungu ajojo kawe pinda shahudwa unyemazi kutsolwa ujeba nu unyemazi bo hadalwa uhadaliha tujua tambiando tijulana nawo msiri ni wala pitali mbeni haamani no salam rijar ikhtalifiana namna ya ujelezaru mwa siasa we hutawodo biaze nkomio besentu jango fikirika bo mkomori ya jondravo amanarumo wangu ulowe nao yore kone sokari balo kabrama yowe nayo unkomoro unweba nu Israeli nyala hunu unuka huna shukura ngoji hadobo ejwa nanga ngoji hadayobo ejwai ngoji ujitashonga abonge si wahanju mesi kubalo wanzani au kaunduza mruwe haraya wanzani urende hama tafadhali abonge si ushangirao jamaa bakar tujirima ngwaje lawe dawe wawede atoka hume wanani sonawe nitirana mesaji wa kinyume njaparo ujibuna hambala sharula heri ukanurongoze na nsobloke Henry yonde masulaha doudaza Henry tika consider jamaa ula muhimu nano banu mgwaje la rajulana hotoka rajulana msiri sharangu tilo shanja mbonyo ngani baho kubadi abongeka mulindo tena Mwenyezi Mungu ajali maswala we unibeshe risala hiyo bango jojoka on anu andruanduze baki ulamba gusomo banu wolaba arwa somo dini arwa gujo baadhi za aya ari gujo baadhi hadithi alafabo dazi dokazoka unda mlemevu zode za some soka ya mrero arilo mrudiba egonelewa zonde za biazi za mu'minul qawi abongetu ka wewe nsuba sizwano walo na mizinga na hambo kanga ni waro hamba kutuwa wewe utona hindwe kati de zendevu zo maravuni bwejwai urudi unshangazi wedaba amuhambio ka uhadadwa abonge muhambio sera Mungu nojelie fahari yo tembwabwi uzime no ujone wede wono
tuhabioka wallahi minga mjokai ngebe shwanga muhoro ja ondwa muhoro wakao ni jua abongo ndunga wajao zo warenda nizo na hambi ekado ka rijeribi misema swami nawe sore bisimila amchojojojo hanyu zaho nduza hatikea batijoni lanai amchojojayiho njenute adabu omchini muhoro nenza yakazi ja kusomja muhoro sosheza husu muhoro yakazi ja husu muhoro hata kujaruma ni mbamdu sindo wa milana sindo waze tileze njema zamo yoto zifanya hefikirao no ulaba wa usaidizi waniki wao wanzo kujihadukari ngodobi yazenko mukarabo ndizo weshu jakomori hanami bari nsuji rezone helu rezoneo haramwa uremana na serikali abonge tinahangana na mimi tinahangana nawe tobe ten ona tobe shetani no swaliti urenge nimero ujone ba emanywa haho wetoka mavwado chene turenda mavwado twamukede bayo abo mahakama da yawo kabatungoza mahakama yende kwa indeje ma on inde mahu fansifainu abo deja wa muhukumu abo on satsifainu abo saka muhukumu abo kabatungoza inji wala ofanzilu shale inu river rouge abo inu twambuka abantu abo saka muhukumu majala zoni shahidini ze honsiyo honrengeshe ushangu gratuite maja yonga mumlahoni totalement kahono kaya ngodi ngawe nafikira ngami nafikira wanzodo abonsohelewe fikire yaho ya ujeleza objectif ya haho ndo kaya unensulte mimi ba habari jenselewe fikire yaha ayokara kana mentera mbili kana mentera mbili anu habi kamle hata nene ba hata neuba uswe namna yunu ngamina sura tokaya ngamjuwa yu harama mafuvu jana mengo shenda ngam amunadhi kamle hata kabanat jindi hata tuambio kai mito rambano ngonzima arumazembwa na za kishababi demdulo na binduki yanongondizo chenrudisho abonda ya abonge tuambia afuna muone bwa komori oshahidi emruwe uhaba no arwafanya mbala katina no wazirao kamele wao ye karile jaishi tabami ulira amliro rondo abonge baada ye kaliri no mintsumra haya bismillah narengeni meroyi wallah amuhambio ya aboka tola uza unambio kanzo ive mau ujoneshe netubisha baada ya samdini hula rondo weto humamkate ziba hamamra bihanibuzi weto kahamamra bihanibuzi ya bwalala hesa ngo chojo zimbo mnofu unahone ho wadela pita edamu yo chojo famkate zombuli tola uza ujone topar john yomi kanga maradu ngo bira we 90 jindini amikuba mihamine mba wana ikae eshehamo hanyu awemna shoni wadini mo hanyu hata wae kaharendo nayi yambe alhamdulillah wakati naza mvuzo jidibilia mimi Muhammadi wojoni misiza binduki jao ni salimu amri kwezi amjo salimu amri amjo salimu amri shando ngwe tsondiyo sambando ndongwe tsondiyo kahuni wajihijao mimi sijuwe namna ushindani Paris karjonda la hakikishi shashen johura rare jawana ifoni hakikisha mimi ukaya kweli unibie shaba sina hizo mitsido kubalo harahe matso mhara ka jajo paronta shonga kamnene hata ujonogo urende arjuru maleda uzorango yomba byo kasfiri Mwenyezi Mungu aumbwe heli wakanze ziumbe abo yaomba lemevu gamshukuro batide kinami abongela adhima rudo shukuria ukanga bwajwanza embabiza nkuhurizo kwatini embabizo kuhurizo wangeminga nhabi basika mjona bwa komori emruonyi do mwanae ka urongo yebya semiza mabala ngena mvuhata
kana mnipar yote janga miswir sambo kenni baba na joni parambange amjorenga moto bombaba senabo ngandri no hambiye mitso vankandu ya shimaroko sheujo latiza wakati mitso bihane nkandu yu shenjo hitu amchojo bihane nkandu yu mitso vankandu gora amchojo bihane nkandu yu ata pakorongo ujama tsi hambi abange minsi na ndogo zinji jodo hambi abange nsi na ndogo zinji zo kansi ndo haba minawe kansi na mbate bayo dwanga na minawe hundrongoza no mwanama Yusufu Muhammad watsi mndu ive yasudia he mru wa imru mzalihaniha harumo mji wa Mohoro shao orounu zetabu haith amiti vanu miti kajua paske mru handana na mbiyokaya emru yemu ive tamba emru ka ive ebala ive la tidembude ehula hona daba tamba tijao tabu hithi zifanyishiwa yundriho kano etimu ive sha nge ive jo walo ive wa fanyomba bizahazi hiyo hono wa fanyomba bizahazi hiyo abonge natsona bamwa jala hamba imsubuti ndondo tikubali shauni pare jono neso subuta kuna subuti mimi nasiotoka kuna nipa kuna nipa namu habiondo mito bihandidinu muhon oswa wojoni ha amade heli fanyo director hiyo wotsugojo haji amtsojo fudua ta oswa hondo no fini wacha lete pa inunga mzambondo nsudhara umruba baada wewe wede watsondrongo anai hujibiwa unambezo wakahanza abangu mimi amjorada bishana nkodeza zitso izo mibzamini abo tsohambiando kaya andane jaka na juwa ndondo na hakikishi titundu Henry sambando kefamiha madi omjini ive iyonde yangu hakajaze koko ya kaujata rilona daho sisi beni bana yoti faminchashi wono abola dhimankensi ntunde ekweli shaye mru yani hakikisha baa mru uo zonrabu wotimu ive samba sikubali haukahula kauna daba jakubali yodemana na haratsa batundandro bayizo no gorambazo ranzi hali ukahula kahuna daba wajalandi zote hakikisho kaya wayimru yandari mbabiza matumo yiho abange wede wono engo hobo sufaderi ujopare adabwa haho au ngoendo zaho owandani wede wono wanzo ujoe nurande statue wede wono wendo wono shayo ngojo wede ujuwe zahe embentera kuhurudi ngobira wa Facebook wanu we hiza mitso bihande nurenge foto aburanzido siku eni saujo ha Facebook banamba gwambo mnyanya bana wetso tunale foto yi abonge wende ujuwe kango jo wa rege mbashe woyo ni teho maharon ni roariye zahetsu hambia we msubuti ba hamba we kurile jaishi no miulira miulira sitso njia o kakarji refluence hanamnaje shabindu kiti mwana nyamdu timwana nyamdu bindu abonge hamba we kuri bayi abonge hodi honda we abo mimi yo ndongo nyangu bombaba juse defi bamitsu habiando kabati mdajo jabanadu ntana sohani banyamboka banuke kajalazi mwende kajalazi mwendeshe ushahangu ndami ndasubuti yani kaswifa yani faki kama mnafikiti hadalani service ba habari je fikira ya hensu yelewa fikira ya namna nzo ya wanembwa nansu yelewa abondi zo basi ngujojo huntrete ngena liberty yan trete hela joka hanza mimi Muhammad tuhabio kai mimi ngamjuondo ukafahari huo ungena nduwenji farukoni ungena nduwenji mbeni banu wele wanaofikira zakia shashe balo mrumu mbeni banunga nuhambiyo ya jo subuti abamjuo kahata kahatso na mwadungu parofahari wa mabendu ngoyo
sheya josubuti ambe faharu kabo faha mraba mide na hamba esa ngujuo heli ngujuo kaya sima buchari lwandu sima buchari yanu lwandu mbeni bana ukasi karishindwa sabi alishindwa ao aboga mjokaya mndu kana usubuti shangu jopara mathala ni fahari apara mda jine bana jabu shaya mndu kaja jopara usubuti mbeni bana amba mide na hamba esa ngujuo ujue keli ya kihatu sikarja juhulwa na lemevu karja ngwaka ulisa mafaa ya umengo ni mwima fayarini kadi mafaa waba ya hatu uzoshindwa hizo nunguko zokazirele bonge minga mwiliyo bana alafani mnikoni bana sheya jo subutani ke nimero ya hai au ya jibwe nimero wangu ambe ukaya enzo kana ham maana mingi ona amdonna hala taza nungo hizo zimkinishihe mjamuone ukaye mrubirwe ha Facebook yenye amjowana kana usubuti azifanye kana usubuti azifanye kana usubuti abonge wajalia tizambandro umjamuhoro kwa jajo huimilia esa muhoro wa walimu muhoro uomji omrenda yame akili ya jarumile uhao okazo nongore zitu ndaore juwa inamna intellectually wa muhoro wakao fikiri inamna wakao fikire mendele usoni ya hangalezi ungaranzi zikena shahula hausahilishe maisha ya hao mau zopi angarizitu ndawe mendele usoni ilo harumwe mijiyo abongedo kaya tikahanzani shahidi zebanu wanduzahe watojo aranzukaya mroitsi mjulahum sirini mbeni bali na mjulahum sirini mbeni njaparo mrogozanayi njaparo mdeya njaparo haja harumwe siyasa inamna ya tawado jeleza inamna tawando jeleza yo tafauti hakaanzado ntinawa na mafiti wa mesaji wakawaziru njamjibu namna yokaya ya wajomani timblokeno sijokanomani shahaji permete hagariha hananziharu mwazire sosokaya mimnafiki na hadalwa niserse bansu rongo hela rongo wao abonge bismillahirrahmanirrahim abwesi babundi yo yode manambo kaya abonge toja abolona mvuyu bismillah defindi yo nzode wanone soka koliwe kurile jaishi baminga mjokanga mjofanya normal ojo elewa